qallarispa kana, Diospaq qillqasqanta ñawirispa. Kay libro de Romanos capítulo 1 versículo 8pi niwanchik. Primero, Diosman graciasta qoni tukuyniykichikmanta. Imaraykuchus qankuna willaykichis creesqaykichikta tukuy nacionpi. Apóstol Pablo rinmunarqa visitaq creyente runasta Romapi. Kayguna anchatataq predikasqanku atiyninkuwan Diospaq evangeliunta. Chayrayku Pablo kusisqa kasarqa. Chayaymunarqa payta visitaq. Chayrayku noqanchiktapis kunan Diosninchik chiqllawanchik apanapaq yanapayta Diospaq qillqasqanta chantapis kusita apanapaq llakiyniyuqman. Porque Diospaq evangelium atiyniyuq. Makinchispi kasan noqanchispata aska runas riqsinankuta Diosninchikta. Bendiciones.